Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-16 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran di bawah judul Tajul Qaramati li Hamilil Quran. Mahkota kehormatan diberikan untuk orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqul." Nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang lalu berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, hallihi, berikan kepadanya pakaian, fayulbasu tajal qaramati." Maka orang yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran dipakaikan mahkota kehormatan. Tumma yaqulu, kemudian Al-Quran berkata, "Ya Rabb, zidhu, ya Allah, berikan untuknya tambahan." Fayulbasu hullatal qaramati, maka ia dipakaikan pakaian kehormatan. Tumma yaqul, kemudian Al-Quran berkata, "Ya Rabb, irda'an, wahai Tuhanku, ridailah dia." Fayarda anhu, maka Allah pun ridha untuk orang yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Fayuqalulah, maka kepadanya dikatakan, "Iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah." Bacalah dan naiklah, dan untuknya diberikan tambahan derajat dengan setiap satu ayat satu hasanah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.